Evo, draga ekipa, ja sam još u Zenci, Dženo je još tu sa mnom i hodamo sada. Gdje hodamo sada ovo? Ovo je šetalište pored Babine rijeke. Šetalište pored Babine rijeke. U naselju Babine. Da. I predivno je, Babine ima rijeka, ljudi, zaživilo je, Zenca je zaživila. Korona je na izmaku, je tako? Korone više nema. Nema. Bilo su zabilježeni slučaj u zadnjih dana. Da. Zenci tako da. To je odlično. Znači, epidemiološka slika odlična. To se već vidi, ljudi šetaju, izlaze na izlete, trče, evo, biciklisti, djeca trče, prelijepo nešto. Evo vidite kako to izgleda sada. Dan prelijep, nije toliko ni vruće, malo je popustila ova temperatura. Ispod 30 sigurno. Jeste. 25, možda godin se. Ovdje uvijek malo hladnije, možda stopni, ne? Po rijeke. Za jedno sat je zalazak sunca, a prekrasno za šetanje. Evo sad mi idemo prema bazenima, jel tako Džem? Evo neki se dole kupaju u rijeci, boga mi ovi su došli na sred rijeke, ovo je opasno, pravo. Iskusni stariji ljudi. A iskusni su, dobro. Iskusni padani, vjerovatno. Dobro, ono s djecom, ovo je opasno. Sad smo mi ovdje, pored bazena. Ti si meni ovo pričao jedno, ali nisam znao da je to tako lijepo. Mi smo sad autom prošli s druge strane, pa sam ja vidio kolika je to površina i da je to jako lijepo. Vidim sjena. I vidio sam, ja mislim, 2 bazena da su napunjena. Ti govoriš da se već kupaju ljudi. Obično se jedan od njih prazni svaki dan. A čišćenje je to, jel? Aha. Svaki dan se po jedan prazni, tako da u roku od 3 dana, svaki budi isprazni. Znači svako treći dan da se opiše. Svako treći dan se to očisti. Dobro, fino. Ne znam kako ova korona bila, možda se čak češće radi, ali nekad dok sam ja praktikovao da idem na te bazene, otprilike svaki dan jedan bazen se ispražnjavao i ponovno. Dobro, ovdje je prelijepo, baš lijepo. Evo, sad ćemo mi, evo otvorena je vrata, ova prva kapija otvorena. Ali mi možemo ovako dozvučiš na ljepši. A ljepši pogled, da ne ulazimo sad ovdje, dobro. Evo imaš oči tako da si na moru, znaš, a ne skroz na kontinentu. Ima ovdje velike površine, može dosta ljudi primiti. Ima ovaj dio za kupanje, ima ovaj dio gore za druge sportove. Evo još se neki kupaju. Košar, odbojka, na pijesku. Imaju skakovnice, 2, 3. Imaju igralište za djecu. Aha. Samo malo. Imaju skakavnice, 3 metra, 5 i 10. 3, 5 i 10 metara. Aha, veli. I to je one skakovnice gdje je sad prazan bazen. Ovdje vježbaju, ima dosta skakača iz Zence koji ovdje vježbaju da bi nastupali na skokovima sa starog mosta. Aha. Znači, dosta dolazi raje i odavde iz Zence na skokove. Šarč Jasmin koji je osvajač medalja na skokovima sa starog mosta. Ja, znači, ležaljke su novitet. Ali ima velike su bazene, velike površine. I ovo je isto kod da je olimpijski, kod da je ta dužina, ovaj ispred nas, ovaj prvi. Ovaj ispred nas, pa ne znam da li ima baš 50 Ja. 25 metara, pa ono udje dužina otprilike da ima. Ma ne znam, boga mi, ovo mi je duže od 25 metara. Ima garant 50 metara. Baš mi je, znaš šta, širok je. Širi je nego što je uobičajeno, pa se možda to čini, ali jako je onaj dug. Održavaju svi kad takmičenja, vidim tamo imaju oni s brojevima, vidiš, oni kocke. Ne znam, možda neka interna ovdje. Interna, ja. Da. Znači, Zenica je grad sporta. Ovdje su izrodili se neki od najboljih i najpoznatijih sportista u Bosni i Hercegovini, jel' tako? Možemo nabrojati, jel' Tuka odavde? Tuka duše, Tuka iz
iskaknja više, Skaknja, ali ja. mi ga prisvajamo. Prisvajamo, dobro, što ima veze, pa i Nikola Tesla svak prisvaja, tako, pa ja čujem. Imamo mi pravo. A imate pravo, ti ste što, barem nekakav blizu Zence. Tuka se oženio u Zenci, tako je on. Pa dobro, to mora biti za Zet, tako. Koji još ima? Ima stan, živi i radi tu. Ja. Trenira do duše u Italiji. Pa dobro. Koji su još poznati sportisti? Pa ima Mirsad Hidić, da. Iz Zence koji je nastupio za Atletico Madrid. Posle ratne reprezentacije u Bosni i Hercegovini. Šabić, isto je čuvani fudbaler iz Zence koji je bio nekad kapiten u reprezentaciji 10 komisiju. Na svojim vježbama po Lionel Messi. Uglavnom ovdje kad prolazim kroz Zencu ima dosta ovih sportskih terena. Znači mnogo je toga podređeno sportu. Više nego u ostalim gradovima. Možda ću izuzeti Sarajevo, ali evo ja sam iz Mostara, na primjer, nije to tako vidljivo kao što je u Zenci vidljivo. Tako je. Dosta se ulagalo u sport i za vrijeme rahmetli gradonačelnika Husejna Smajlovića. Tu je čovjek koji je prilično puno uložio u sportske programe u Zenci. Iz toga se izrodilo i svi ti kompleksi. Ja i sadržaj. Da. Sportska arena, gradska arena Zenca, u kojima više sportova može se igra i održava se više sportova. Sad smo bili domaćini tu za reprezentativu u odbojci. Stvarno jako dobar rezultat u srebrnoj ligi. Plasirao se zlatno, pa vidjet ćemo podešavati tu. Meni je to fantastično. Da se toliko ulaže u sport i pogotovo za psihofizičko razvijanje mladih ljudi. To je nešto što stvarno treba da se djeca odmaknu i od televizora, i od igrica, i od mobitela, i od lošeg društva, i od svega. Znači to je možda i najbolji način. Tu je sigurno dobitak, nema šta. Znači tu je sigurno dobitak. Čuo sam neki dan, sam pročitao da ono što smo ja i ti pričali, da bi to moglo biti realizovano, baš sam čitao neki dan, htio sam ti link poslati da vidiš, da se valjda usvojio taj projekat za žičaru koja će ići gore prema Smetovima. Prema Smetovima. Dosta se govorkalo o tome u vremena kad je novi gradonačelnik preuzeo tu poziciju. Vlatko Somović, on je počeo tu priču žičar, mislim da ona datira dosta, ne da on uzeo to odmah. Pa dobro, mislim, nije bitno kako... Bravo. Da se hoće sprovesti u djelo čije god da je bilo, da je samo to za dobrobit ljudi koji su tu. Bravo, to je turistička atrakcija, to je nešto fantastično, ti znaš. Mi smo pričali, evo u Mostaru što se otvorio gore, što su ljudi otvorili, to je udruženje bukvalno. Mostar kamo ima više tih sadržaja. Ako što Zenca ima sportske sadržaje, tako Mostar ima te turističke sadržaje koji su nepregledni. Evo koliko sam ja puta kod tebe bio, sigurno 6-7 puta do sad, tako ne više. Svaki put smo negdje na drugom mjestu. Svaki put neko drugo mjesto, ako 103-4 dana, znači svaki dan su 2 destinacije najmanje. Ali to je nešto, na primjer, kad bi se napravila ta žičara gore na Smetovi, Smetovi malo više sadržaja dali na Smetove. Na Smetove, to bi bilo sigurno. To je nešto što privlači turiste. Znači, sportski turizam, to apsolutno definicija sportskog turizma. Znači, tu bi se moglo... To je otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje ljudi, privlačenja turista, tako se to radi. Kad bi se uradio, to bi bilo pun pogledan za Zencu, sigurno, to bi još jedan dodatni sadržaj sportski bio na ovo sve što Zenca sad ima, to bi se diglo na nivo više i mislim da bismo bili neprikosnoveni u državi. Zenca je na jako lijepom položaju. Okružena je brdima, okružena je planinima, u oko nekoj, ajmo reći, dolini ima dosta potencijala. I čak i za taj turizam koji nije puno razvijen u Zenci, ali ima puno potencijala kad bi neko znao prepoznati i realizovati to, mnogo toga bi se moglo uraditi. Moglo bi se iskoristiti ako kreniš sjeverno od Vranduka, ne znam, vamo, niže. Kad ima još nekim sadržajima tu u samom gradu, od turskog kompleksa, turske česme, sata. To je ono što je ono što je postojeće, to je ono što već imate. Ja sad govorim nešto drugo, kao na primjer ova žičara
ili napraviti neki zipline, ili napraviti neko etno selo. Pa to je, ili dobro, nešto, neke sadržaje ubacivati da čovjek... Imaš neke temelje, imaš neke temelje na koje bi se moglo nešto nadograditi. Imaju dobri temelj. Imaš temelj na koje bi se moglo dosta toga nadograditi, da to bude i zanimljivije i privlačnije, mada sad kažem ovako je to neki sportski dio, ja više zadovoljen, taj turistički, taj turistički mogu tim nekim potezima, jel da se nadogradim. Pa bravo, baš tako. Ono što... Aha. Vidim. Kažu da još imaju gore, tu sam davno čuo, da imaju halke još uvijek gore. Ja. Na nekim mjestima za birvaktila pristaništa. Te se halke i na Veležu nalazili isto. Ima dosta tih priča o halkama i jako je to zanimljivo. Ima uporište iz razloga što je nekad ovo sve pod vodom bilo. Ja. Mene što isto fascinira nešto što volim Zenicu je što ima dosta ovih zelenih površina i dosta parkova. Evo ovdje cijelo ovo naselje Babina rijeka je bukvalno koliko je dužine Babina rijeka, toliko je park, je li tako dužine? I onda ima dole uz rijeku Bosnu do Kamberovića polja, to ćemo sutra ići, je li tako? Pa ima prelijepa i dobro je urađena ulična infrastruktura. Što mi se sviđa, to je urađeno, pa nije to davno urađeno, tako imalo možda 5, 6, 7 godina kad je u gradu što je napravljeno kružni tokovi, što su ulice, bulevari što su proširivani. To strije 7, 8 godina. Prelijep. Ovo neko dobro, lijepo uređuje ovaj ružičnjak. Pogledajte ove ljepote. Znači, prelijep dio grada. Dosta je toga podređeno djeci. Evo vidite, ovdje sad ne vidite od sunca. Ovdje je dječje igralište. Ja. Znači, dobar, ovo je povelik kvart, je li tako? Jedan veći. Dobro, crkvice su najveći. Dobro, crkvice su više pod zgradama, ja mislim... Crkvice puno više u širinu idu. Recimo, Babina rijeka sa svojom širinom prostrije od same Babine rijeke do putne komunikacije iznad samih prvih zgrada. Znači, kako idu zgrade od 1 do 25, idu s dužinom, u širinu se, znači, nema puno, ali ima taj zeleni dio koji u suštini je duša ovog naselja. Ja i Dženo idemo sada lijepo kući. Dženo je sretan, ne provjerava rezultate. Danska 0-3. Danska Vels 3-0. Ko da kladionicu igram. Hvala Bogu ne igram. Hvala Bogu ne igram nije, ali eto drago mi je da je Danska dobila. Mi završavamo današnji izvještaj iz ovog dijela Zenice, a sutra ćemo malo ići po centru grada. Na Dženo. Tamo, sad ti meni da budeš turistički vodič, ko sam ja tebi dole, je li tako? Danas mi je pošlo za ruku. Dobar si bio, dobit ćeš i tip. Dobit ćeš i bakša. Ne mora bakša, stavi tip na internet. To će biti dobro. I sutra nastavljamo priču, ali iz centra Zenice. Hvala vam, prijatno.